Muri ruhago hari imikino iba atari ugushaka amanota gusa cyangwa kurwanira igikombe gusa, ahubwo ari imikino y'ishyaka, uburakari, ibyishimo n'agahinda kuri bamwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe derby 10 zikomeye cyane ku isi, aho ihangana rirenga ku makipe rikagera no mu bafana. Uhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Yubagezaho ikiganiro, nitwa Shema. Mwanya wa 10 turahasanga Cairo Derby. Iyi ni derby ihuza amakipe abiri akomeye yo mu gihugu cya Misiri ariyo Al Ahly na Zamalek. Ni amakipe akunze guhangana mu buryo budasanzwe, dore ko hari igihe Al Ahly yasabye federasiyo mu Misiri kuzana abasifuzi baturutse hanze y'igihugu, maze ntibyakorwa nk'uko babishakaga, maze banga kujya gukina na Zamalek, bituma ibatera maga. Mwanya wa 9 turahasanga Le Classique. Iyi ni derby ihuza amakipe abiri akomeye mu Bufaransa ariyo Paris Saint-Germain na Olympique de Marseille. Ni amakipe akunze guhangana mu buryo budasanzwe, ku buryo iyo byakinye busanga harimo ihangana rikomeye cyane. Mwanya wa 8 turahasanga Derby Paulista. Iyi ni derby ihuza amakipe abiri akomeye yo mu gihugu cya Brazil ariyo Corinthians na Palmeiras. Ni amakipe akunze guhangana yaba mu bafana ndetse no mu kibuga, habamo ihangana rikomeye cyane. Mwanya wa 7 turasanga Intercontinental Derby. Iyi ni derby ihuza amakipe abiri akomeye mu gihugu cya Turukiya ariyo Galatasaray n'ikipe yitwa Fenerbahce. Ni amakipe akunze guhangana cyane mu buryo bukomeye, ku buryo iyo agiye gukina bisaba umutekano uhambaye mu gihugu kugira ngo hatagira abantu baza kubikomerekeramo cyangwa se akavuyo biteza mu gihugu. Ku mwanya wa 6 turahasanga The Classique. Iyi ni derby ihuza amakipe abiri akomeye mu Budage ariyo Bayern Munich na Borussia Dortmund. Ni amakipe azwiho ihangana mu buryo budasanzwe. Mwanya wa 5 turasanga Old Firm Derby. Iyi ni derby ihuza amakipe abiri akomeye yo mu gihugu cya Scotland ariyo Celtic na Rangers. Ni amakipe azwiho kugira abafana mu buryo budasanzwe, noneho bikaba akarusho iyo amakipe yahuye aba ari umukino udasanzwe mu gihugu. Mwanya wa 4 turasanga North West Derby. Iyi ni derby ihuza amakipe abiri akomeye y'ubukombe yo mu gihugu cy'Ubwongereza akunze kugira ihangana riri hejuru cyane ariyo Liverpool na Manchester United. Ni amakipe akunze guhangana yaba mu buryo bwo mu kibuga cyangwa se no mu buryo bwo mu bafana. Ku mwanya wa 3 turasanga Derby della Madonnina. Iyi ni derby ihuza amakipe abiri akomeye yo mu gihugu cy'Ubutaliyani yo mu mujyi wa Milan ndetse anahuje stade ariyo AC Milan na Inter Milan. Dore ko iyo AC Milan yakiriye stade yabo iba yitwa San Siro, yaba ari Inter Milan yakiriye ikitwa Giuseppe Meazza. Aya nayo ni amakipe akunze kugira ihangana byo mu buryo bukomeye cyane. Mwanya wa 2 turasanga Super Classico. Iyi ni derby ikomeye ivugisha benshi ku isi ihuza amakipe abiri akomeye mu gihugu cya Argentine ariyo Boca Juniors na River Plate. Ni amakipe azwiho kugira ihangana rikomeye yaba mu bafana ndetse no mu bakinnyi, dore ko hari n'igihe match yabo bayimura bakajyana hanze y'igihugu, ariko n'ubundi bikanga bikaba iby'ubusa. Mwanya wa 2 turasanga El Clasico. Iyi ni derby ikomeye ihuza amakipe abiri akomeye yo mu gihugu cya Espagne ariyo Real Madrid na FC Barcelona. Ni amakipe azwiho kugira ihangana rikomeye haba mu bafana cyangwa se mu kibuga. Izi derby si imikino isanzwe, ni amateka yanditswe, ni amarira, ibyishimo n'uburakari n'urugamba rutajya rwijya rusobanurwa n'amanota gusa, ahubwo rugaragara mu mitima y'abafana. Gushimiyeho dukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV.